Gori dan za snimanje, nisam mogla pogoditi. Ćao ekipa, ja sam Nika, vi gledate Mi 7, dobrodošli nazad, četvrtkom se uvijek družimo. Unaprijed se ispričavam za ovo užasno vrijeme, rasvjetu, mood i sve u što će vas natjerati ovaj video kad ga pogledate, ali zato za vas imam jednu temu koja će razbiti sve to, pogotovo za moje starije curke koje planiraju ekstenzije trepavica koje me dosta ispituju na Instagramu u vezi detalja i uputa i svega. Tako da nabacite like i platite se dolje, ako već niste, dodajte me na Instagramu, a mi možemo u video. Ok, znači prvenstveno ono što ste me pitale je koliko traje sam proces rađenja trepavica. Znači ja trenutno imam ekstenzije već nekih 2,5 tjedna. Tako nešto i zapravo su u jako dobrom stanju. Sam proces kad idete prvi put, meni je trajalo tipa negdje sat i 15 minuta, ali to je doslovno ništa što spavate cijeli proces, barem sam ja tak. Ja sam došla, ja sam ženi zaspala za stolom, ona je što se mene tiče mogla meni istetovirati na čelu trepavicu, ja apsolutno ne bi znala. Stavile su mi opuštajuću muziku, normalno onak sve oko vas je mirno, tiho i doslovno to, još jedan od vaših upita, a to je da apsolutno ništa ne boli, ne iritira, eventualno neka nadraženja koja sam shvatila tek kasnije je kroz dan, dok vam se to ljepilo ne osuši i ne otvrdne, može vas malo iritirati, tipa da vam suze oči od toga, ali ništa što nije izdržljivo, ništa što je čudno. Stvarno s te strane apsolutno nikako neugodno iskustvo. Zaspavaš se ko čovjek, dobiješ nove trepavice, ne moraš se šminkat. I još jedan od pozitivnih razloga zašto napraviti trepavice, naravno za moju stariju ekipu, jer ne preporučam to curkama do negdje 14. 15. Evo iskreno, za svoje godine i svoje iskustvo mogu reći da mi ne bi trebale u tim godinama. Iako sad tu govorim nešto kao osoba koja će uskoro 18, ali stvarno nije da generalno trebaju u mlađim godinama, jer ovo je iskreno, ja se sad niti šminkam, niti stavljam išta na kožu. Sve s čim čistim kožu je micelarna i trepavice prođem s ovim. Znači štapić pa micelarnom ili ovo. Ja sam kod svojih cura u Zagrebu dobila ovo. Mislim, pretpostavljam da to dobijete kod svake. Samo što moja ima šljokice. Onak, how extra. Moja ima šljokice i preporuča se, mislim, ne mora biti svakodnevno jer se meni toliko ne petljaju. Ali jednostavno samo dođete ovak i počešljete ih. Kao da stavljate maskaru, samo što apsolutno ne ostavlja nikakav trag, već ih lagano rasprši da izgledaju izjednačeno. Ovo je jedino što ja koristim za svoje oči, više čak ne stavljam ni sjenilo, ne stavljam tuš, ne stavljam nikak više, ne sjećam se kad sam zadnji put tuš imala. Lijepo vam obliči oči, ne izgledate neispavano ujutro, osim u mojim slučajevima. Tako da preporučam svim curkama koje razmišljaju o tome, nije bolno, trepavice drže 2 do 3 tjedna kad morate naravno na novu nadopunu. Iskustvo koje imam i ono što čujem sa strane je da su cijene, znači prvo stavljanje trepavice uvijek skuplje, nadopune su uvijek jeftinije. Tako da je s te strane da znate da jednako kao i nokte, 2 do 3 tjedna kad dobijete izrast na noktima idete na nove, tako i s trepavicama kad vam poispadaju idete na nadopunu. I iskreno nemam nikakav osjećaj onak težine na trepavicama kad inače imate umjetne trepavice pa vam postane teško za oči kroz vrijeme. Najnormalnije se osjećam, možda bi čak mogla reći da mi je sad prirodnije sa trepavicama nego bez, ne znam kad će biti, ako ću ih ikad skinut, kako će to izgledat. Već sam navikla na njih, postale su dio mene, nije nikakav čudan osjećaj. Ja uvijek stavljam najmanji volumen, najprirodnije. Pitali ste me kakvih sve opcija ima. Ono što ja znam je da imate, znači, glam koji vam napravi ono wow. Imate neki kao malo veći volumen koje su opet kao prirodni izgled, ali ima puno više dlačica stavljenih na vaše trepavice i ovaj moj normalni prirodni izgled gdje vam stavi najviše, ja najviše volim kad mi se stavlja na krajeve, jer ne znam, volim taj cat izgled, ali ovdje nemam baš nešto puno. Volim da mi se lijepo sklopi s mojim okom, a ne da izgleda kao da imam ovak tu metlice.
I ono što ljudi, mislim što mi ljudi govore da mi lijepo stoje oku i da izražava boju očiju, tako da, eto, ako imate još bilo kakvih pitanja, slobodno ih postavite dolje, odgovorit ću čim stignem, napravit ćemo neki mali beauty tutorial oko svega. Pretplatite se ako već niste, lajkite ovaj video, dodajte me na Instagramu, bilo kakve upite, bilo kakva pitanja možete postaviti na Instagramu. To je bilo to od mene, vidimo se idući četvrtak, ostanite mi dobri.